Nongeye kubaha ikaze kuri Zaf TV Rwanda, mwe mudasaba kudukurikirana umunsi ku wundi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bikubera mu burasirazuba bwa Kongo. Icya mbere nakubwiye nuko imirwano ikomeje ku mpande zombi, uruhande rwa leta ndetse n'uruhande rw'inyeshyamba za M23 bikomeje gucakirana, aho rwose ibintu bitoroshye cyane. M23 ikomeje gukoresha imbaraga zishoboka zose ikigarura ibice bigiye bitandukanye. No mu gihe kandi isi yose itegereje ihanze amaso Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ijambo bagiye kuvuga, kubera ko rwose ya tariki bari baratanze ku Rwanda ya 15 z'ukwezi kwa karindwi yo kuba ingabo z'u Rwanda zavuye ku butaka bwa Kongo yageze. Gusa mu buryo bugaragara bwa rusange nta kiragaragara kirasobanuka neza ku nyeshyamba za M23 ndetse na RDF mu gutangira kuva mu bice barafashe, cyane cyane no gusohoka kw'ingabo z'u Rwanda ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rwose ngo hari kuba hari ibitangazamakuru byose barimo birafirima bigaragaza ingabo z'u Rwanda zihasohoka. Ibyo ngibyo ni ibisobanura ko n'intambara ikomeje kuvuza ubuhuha mu burasirazuba bwa Kongo, abapfa bagipfa rero. Ariko nanone ni nako n'abadepite mu nteko nshingamategeko y'u Burayi, Europe Union, ndetse bagiye batangaza byinshi bigiye bitandukanye. Na madamu wa Guinée Kayikwamba akaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga cya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, afite ibyo yasobanuye ku bigendanye rero no ku Rwanda nanone no kuba ngo u Rwanda rusohora umutunzi bwa Kongo. Uyu kandi ndavuga wa mudepite mu Bufaransa wagize icyo atangaza rero mu gufatira u Rwanda ibihano na perezida w'u Rwanda Paul Kagame no gukoresha imbaraga z'umurengera zishingiye rero kudakoresha none ibigendanye na diplomasi gusa, kuko nta bisobanuro itanga bwo gusoza amakimbirane amaze imyaka mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ibigaragara rero ko ngo bamaze kurambirwa ibigendanye no kudasobanura cyangwa se kudakemura ibibazo n'amakimbirane bimaze imyaka 30 irenga mu burasirazuba bwa Kongo, bimaze guhitana ubuzima bwa benshi cyane, abandi bagahunga bakava mu byabo, kandi ibyo byose ngo bigirwamo uruhare n'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zari zasabye u Rwanda gukora abasirikare barwo ku itariki 15 ukwezi kwa karindwi, ko nta musirikare w'u Rwanda n'umwe ugomba kuba wasigaye ku butaka bwa Kongo. Gusa ntabwo birirwa nakoraga kino kiganiro, reka dutegereze turebe ko hari igisubizo kiri buze gutangwa, kibuze kugaragaza ko ingabo z'u Rwanda ziteguye kuva ku butaka bwa Kongo, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine zikomeje ko zibasaba ndetse zinababwira ko rwose bagomba kubyubahiriza mu gihe kitari icya kera. Ngayo nguko umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero Michael Rubio rero yatangaje ko rero mu rwego rwo kubahiriza amasezerano ya Washington DC no kuyaha agaciro, biteguye kuzakora ibishoboka byose n'ingamba zose zigafatwa mu rwego rwo kurengera amasezerano ya Washington DC yafunye Perezida Donald Trump kugira ngo rwose ageze ku mahoro u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo bari ku bwicanyi bukomeje gukorerwa abakongomani. Mu gihe kandi uriya mudepite w'umufaransa yakomeje gusobanura anasaba ko rwose agomba gukora ibishoboka byose Uburayi bwose bukumva bino bintu ndetse no gutakwamba k'abakongomani. Yavuze ko ibikora mu burasirazuba bwa Kongo birenze ubwicanyi bukorerwa abakongomani, ahubwo bwabaye isibaniro ry'abantu no gutsimba abantu burundu nk'uko bigaragara. Avuga ati ibikora muri Kongo n'ubwicanyi buteye ubwoba ku buryo nta n'ubutabazi bwatangwa, bitewe no kubera ko ujya gutanga ubutabazi hari amasasu. Indwara z'ibyorezo nka Ebola biraza bikica abantu, kandi nta bundi butabazi twatanga kubera ko amavuriro yaratwitswe, yarasenywe, yararashwe, ndetse n'imodoka zitwara abantu bangukira gutabara ambulance nazo twabona. Ni bigaragaza ko rero hari ahantu hakeneye gufatirwa izindi ngamba zo guhagarika ubwicanyi bukorerwa bari abantu. Umudepite w'umufaransa kandi yasabye ko rwose nta guca ku ruhande ngo u Rwanda bakwiye kurushaho igitutu gikomeye cyane zirimo n'imbaraga, bitewe n'uko inzira za diplomasi zaranze. Mudamu Kayikwamba yasobanuye ko rwose ibikora mu burasirazuba bwa Kongo biteye ubwoba, bityo rero ko abaturage b'abakongomani bo baratakambira isi igomba kubumva ikaba yabatabara. Yavuze ko bamaze gupfa umubare mwinshi cyane w'abantu kandi uhagije, kandi abandi bagomba kwiyongeraho. Gusa none ngo mu gihe isi itabatabara nta kintu cyo babikoraho, abantu bazakomeza bapfa. Yavuze ko amabari mu burasirazuba bwa Kongo ariyo yabaye intandaro y'intambara iri kwabera, kandi ngo no gusahurwa k'ubutunzi bwabo bikorwa n'u Rwanda. Yavuze ko kandi ibyo ngibyo bituma n'amaraso menshi cyane y'abenegihugu ameneka kubera inyungu za bamwe batitaye ku buzima bw'abandi bw'inzirakarengane, abana, abakecuru, abasaza ndetse n'abandi bakomeza guhura n'uruva gusenyerwa. Ahangaha n'abana bato b'abahungu n'abakobwa bajyanwa mu gisirikare nta bushake babifitemwo, bakanashyirwa imbere ku rugamba ndetse bagahura n'irusasu narwo rukaba rwabivugana. Uyu madamu Gahine kandi yakomeje asobanura ko rwose ngo ubutunzi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo umwakota ingana 15 kakoreshwa ku isi hose. Yavuze ko akorerwamo za batiri kandi agakorwamo n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ariko ko yabasuzumwe za batiri z'imodoka z'ama hybrid, ngo bakazajya basuzuma rero ibyo bikoresho bikorwa muri aya mabuye y'agaciro, ariko bakajya no gusuzuma aho bayakora niba abantu bameze neza, banameze neza, bari kubaho neza, barya neza, kandi banaryama bagasinzira. Ariko ibyo ngibyo ngisi ntabwo ibyitayeho, bitewe no kuba rero ngo ibikora mu burasirazuba bwa Kongo bituma rero bamwe babyungukiramo, abandi bakabihomberamo ubuzima.
Yego nk'uko nabikubwiye rero Rubaya hakomoka amabuye y'agaciro ateye ubwoba cyane ku buryo amabuye y'agaciro yifuzwa n'abantu benshi cyane kugeza n'ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko nayo ziyifuza. Abenshi bakasaba rero ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresha izo mbaraga nyine bakajya kuba bahigarurira. Ese zino ngabo z'u Rwanda zo nizitava rero ku butaka bwa Kongo ku itariki 15 uyu munsi, niki Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri buze kubikoraho? Byose turaza kugenda tubikurikirana gatanu ku kandi. Nanone dusimbuke rero ku bigendanye rero n'ibikora mu burasirazuba bwa Kongo, ku bigendanye n'urugamba. Mu minsi ishize twababwiye ibice bigiye bitandukanye n'inyeshyamba za M23 zari zagiye zigarurira zahirukanye ingabo za leta nyuma y'intambara yabaye nk'isobanuro cyane cyane muri santere ya Minembwe ndetse na santere ya Rubaya, aho ingabo za leta zifuzaga kwigarurira bene bice mu rwego kugira ngo bongere bahambare M23 bayo bahakontora bitewe no kuba ariho bafite agaciro ndetse bikomeye cyane. Uravuga ko rero ingabo z'Abafaransa zifatanyije none n'ingabo za Ukraine, ingabo z'abacashuro nyine z'Abafaransa n'ingabo za Ukraine bafatanyije n'ingabo za Qatar n'ubufasha bahabwa na Qatar, ingabo z'u Rwanda, Tabara n'abandi harimo n'ingabo za Uganda. Rero nanone ngabo bahuje imbaraga ndetse banatanga intwaro zihambaye cyane mu kugira ngo bagere ku nzozi zabo zo kwirukana FARDC muri ibyo bice. Abo ngabo rero ngo batanze intwaro zikomeye cyane ndetse zose bazohereza muri bya bice, aho kurasa gukomeye cyane hakoreshejwe za drone ndetse n'izindi ntwaro zigiye zitandukanye. Izo ngibyo nibyo byabashije ngo gusubiza inyuma ingabo za leta za FARDC ndetse n'abambari bazo aribo ingabo z'u Burundi za FDNB ndetse n'abasirikare bishyize hamwe ngo barwanire igihugu cyabo aribo Wazalendo nk'uko bivugwa. Rero ko hakoreshejwe rero intwaro zihambaye cyane none zaturutse mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse by'abiterankunga bishyigikiye gahunda y'u Rwanda no gukomeza intambara ikorera muri burasirazuba bwa Kongo. Uyanga ibyo ngibyo bigerweho rero ngo harinze gukusanya izo nkunga zose zoherezwa rero kuri M23, nuko nayo zikoresha ibihangana n'ingabo za leta irazisunika mu buryo bugaragara ndetse kuzenda bagenze na point zero. Biravuga ko kandi none ngo abasirikare ba FARDC bakomeje kugambanira igihugu cyabo bitewe n'ibyo basezeranyije n'izi nyeshyamba za M23, barimo rwose n'abapfumbatishwa ku mafaranga y'amabuye y'agaciro aba yasahuwe bakababwira ati rwose kuri konti yawe dukubiteho miliyoni nk'ijana. Umukongomani rwose umusirikare w'igihugu akahita akigurisha nta guca ku ruhande, bakanamusezeranya ko kandi baza gufata ibyo bice buze kumurekura ari muzima we ntagikirwa mukoraho. Ibyo byose ni bigaragara ko rero abasirikare ba FARDC cyane cyane abari fite amaranka akomeye bakomeje kugurisha igihugu, bagasaba ubutegetsi bwa Kinshasa kugira icyo bibikoraho ndetse mu gushakisha bano bantu nk'aba ngaba bagizi ba nabi. Niyo mpamvu rero Madamu Kayikwamba yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose kuba zabafasha zikabaha ibikoresho by'ikoranabuhanga bishobora kwikoreshwa mu gisirikare no gutahura umugambi wa bamwe mu banzi babo n'abemera kugurisha igihugu cyabo ku bw'inyungu z'igihe gitoya cyane, bagafata igihugu cyabo bakakigurisha. Bamwe yasobanuye ko Kongo mu gihe kiri imbere ngo abaturage ba Kongo cyangwa se Abakongo bashaka kuzajya bashiduka babona Kongo mu buryo batajyaga babibonamo, bakajya bayirebera kure rwose nta kintu na kimwe bagikoraho bitewe no kwirara kwabo. Mu gihe kandi bimeze gutyo ni nako n'amasezerano gikomeje rero no kuntu Perezida Tshisekedi yakongera kwiyamamaza kuyobora manda ya gatatu burasirazuba mu gihugu cya Kongo, kuvuga ko rero bari gutegeka cyangwa se bari gutora itegeko nshinga no gutora referendum bimwemerera guhindura itegeko nshinga ryo kujya yakomeze yamamaze, dore ko manda ya nyuma no kuzarangira avuye no ku butegetsi izarangira 2028. Imana ibyo kurya amafaranga n'ubuzima buzima.